Wemsiza ngisakuthola ukuphumula umnyovu ayangisakuthola ukuphumula umnyovu ndile ngaposta nje isithombe sami noma ivideo kwi-status umnyovu agxuma ahlale afaka live afaka upopa abaphephethayo afaka imlilo evuthayo afaka inhliziyo ekhathazekile umnyovu nakade wangazi uqamba uthatha nje stage sowutakhanda ikhishi lami lapha azenze mina egoli kade wamazi umawerewe asangishela umnyovu yonke lo mkhonyovu ngufaka uwe uyabona into ongenze yona Msisi umnyovu manje wena kuqala kuthatha zami ayivulakho uyancoma uthi ngisho umle intombi nemfrahla ngaphezulu waye kade ngakubona ngani lokho uba mnade ngabakhona kade ngabonakala sekubona manje ngisho umle intombi uyayibona into ongenze yona wena sengijikele na umnyovu manje ungathandana nomnyovu nje mina mangibuka umnyovu nawe nje uhlukane ngani ngoba uthi plus uphuma uthuni yafana nje nomnyovu nini kuhluke ngani umnyovu ngoba unefana nomnyovu ngiqhaqhafe nje nomile hayi mina ngifuna nje niyafana nje nomnyovu nginthathe nje thande lo nje mina nginalo angithi nje uwe umnyovu bengisaba shothi siyabona manje umnyovu uthethi ngiyasheleka sezoshela hayi wena Msiza yazungenzela inkinga baningi abantu abalokhu yazi kujiye ngisho utshata sinesiqeka sakudlala lento naye sadlala siyajika uma ngasiqishothela utshata ugodo lapha kimi uzoyibona into angenzela yona opopa abaveza ulimi into engayenzi utshata ugodo uyini ejikiye yabe nama-feelings ami ngoba bekudlalwa lapho utshata ugodo ngiyambona straight manje ngenxa yakho wena ovulela inkundla abantu la